Thanda igcokama ake aphele workshop ngizokhipha ialbum isikhova sikazwelonke ngoba bona banengoma kazwelonke nami ke ngizoba nesikhova sikazwelonke workshop. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala umcimbi. Umhlophe ubomvu thina siyawuvala. Sengiyabathiphisa ke laba bafowethu abalapha amaBherundi ngoba sidlala igame ngithi. Didalana izinja zidla abantu. Bawadedela amaBherundi la sesisuka ngempela iBhanoyi. Yabona uthi na yikho ngithi mina iyakhona lapha. Hey wenja Kahle sokuncane babantu angibala ndaba nokunika kade so manje yabona kunene stage sikhulu istage simsodwa nje nehlanzana ke labantu abaqaqala ngathi izintuthwane le stage esidula kanjena angazi ngize ngisi-organize ngispende 1600 100 rand futhi 1500 100 rand ukuthi ngiwashe imoto ngiphuthume workshop uma ngiye workshop ngithi nampaka abantu bami kugcwele kuthena umnyama awuboni ngisho umgwaqo Hezo maskana. Ngiyazela focus bayazi ukuthi sizela focus indlela udriver ngayo anti yazona indlela udriver ngayo Wenzani la? Oh beze kithi Yazo nginoki. Beze kuthi. Bese athi angiyakutshela mfethu wohlala focusile beze mfethu kithi noma bezimba nje beze kithi ayamhlaza iphezulu vele sambe nanga dubula hayi hamba awudubula la hamba bawushayisa so masifika silanga nehotela ngasolwandle baze bakhona ukusijema ngithi mina nginikeza nogesi ithi ukuhlabana ngenqindi mana la asuki la mana la asuki la njengamanje mfethu ngithi ngawukhipha ibhama sani bafowethu umuntu abamfuna yimi ngangathukile ngangifocusile ngena live epage ukuthi ngiyasibukelwa nasi izinja mina ngoba uNkulunkulu